جه دنگ امریکا ل واشنگتن پایتخت سلاوورز جه سال 10,000 و جهان روجا 20 حزیران وک روجا پنابران پیروز دکه لی چیروکا پنابران گلک دورو دریجه پنابر کینه جکی جان ولاتان درون و بری خوددن که نتوانی گرتی چاوان دناسین او دگره لجهه کی آرام ده چه قص راستی زحمتیان تین هجمار وان چنده و بیویستین وان چنه از هول بدم دوی برنامه تایبتا برسوان پرسان بدم و دخوازم بالا و بکشینم که پرانیا آمارین دوی برنامه او یه نتوانی گرتینه ده سالن بوریدا روجانه به هزاران کس جیانا خواخستن مترسیه راپورتا که نتوانی گرت یا سالا بوری گوتو بو که ده هر کلیکه که ده 20 کس هر تشتیل جی خود دهیلن و جشر و زورداری و ترور درون جه میانمار بو بنگلادشه جه ولاتین افریقی بو اوروپای جه ولاتین امریکا لاتینا بو ولایتین یکبوین امریکا جه ایران و افغانستان بو ترکیه جه سوریه بو اردن و لبنان و عراق و ترکیه و جه ترکیه جی بو یونانستان و اوروپای پنابران رین آسه و دجوار گرتن جبو پاراستنا مالبات و زاروکین خواه نتوانی گرتی وان کسین که به نچاری مال و ملکین خواه به جید هیرین و پیوستی به آلیکاری هنه به 5 گروپان ددن آسی گروپا یکم پنابر اون کسین که جبر مترسیا لسر جیانا خواه به صدام شر رنگ آین نتو ناسنامه تبلیبونا گروپا که جواکی و بیرو بوچونین خواه سیاسی جوالات خورویانا ولات کیدن گروپا دوم پناخواز اون کسین که چونا ولات کیدن و لور گوتنا اوک پنابران جوالات خورویانا و دخوازا پارستنه دکن لی جیاوازیا کسین پناخواز جین پنابر او که ستاتویا کسین پناخواز جاری ولات میوان و هین نهاتیه پشت راست کرن گروپا سیم آواره آنجی کسین بشونوار بوی که به ناوی IDPs دین آخسین اون کسین که جمالین خورویانه لهین سینورین فرمین ولاتین خود در باس نکرنه او دناوا ولاتین خود بشنوار گروپا چارم کسین بی ولات اون کسین که ناسنامه خوین تو ولاتان نینن و نکارن باورنامه ولات بونه ورگرن سدما ویرو شیجی بهتر نجات پرستیه لدیجی گروپا که دست نشان کری کد انجام ده او گروپ جگلک مافین خواه به پار دمینه گروپا پنجم و داوی کسین که ودگرین جهوارین خواه دما که روش لهن ولاتان تیگو هرتن و سدمین ترسو روی نامینن هم کس ودگرین ولاتو جهوارین خواه وان کسان جی پیوستی به آلیکاری هیه دا که جنو و جیانا کی آوا بکن اف 5 گروپین که ما بحثوان کری مافین کار خانیان خواندنه آزادی آینی و دربرین و گلک مافین دنن که دویج بو هر مروفکی پاراستی بن پاراستینه لگور رکفتنا پنابرانا نتوینی گرتی ده سال 1951 دو پروتوکولا سال 1967 اموارن سر هجماران لگور آمار نتوینی گرتی 7.5 میلیون کس لسرانسری جهانه به دار زوره جمال خورویانه جوان 26 میلیون پنابرن 45.7 میلیون آوارنه و 4.2 میلیون دن بی ولات رجایا یک جسدی جی خلکین جیهانه جوارن خواه رویانه 8 صدی جوان ولاتانن که پرسگریکن اولهی خوارنه لیهنه 40 جسدی جوان پنابران زاروکن 73 جسدی پنابران لولاتن جیران دمینن دوان چند سال بوریدا 68 جسدی پنابر و آواران جه 5 ولاتان در کتنه یکم سوریه 6.6 میلیون کس در کتنه دویم ونزوئلا 3.7 میلیون کس در کتنه سیم افغانستان 2.7 میلیون کس در کتنه چهارم سودان باشور 2.2 میلیون کس در کتنه و پنجم مداوی میانمار 1.1 میلیون در کتنه ولات میواندارن سرکه او جی پنجن ترکیه 3.6 میلیون کس ودحوینه کولومبیا 1.8 میلیون پاکستان 1.4 میلیون اوگاندا 1.4 میلیون و آلمانیا 1.1 میلیون کس ودحوینه امنها ورن سر سوریه که ولات یکم دوی لیسته ده
5 مليون و 520,729 سوری ل 5 ولاتên derdorê wek penaber hatine tomarkirin. Li Tirkiye 3 milyon و 576,369 penaberin. Li Libnanê 914,648 penaberin. Li Ürdünê 654,692 penaberin. Li Iraqê û Herêma Kurdistanê 245,810 penaberin û li Misrê 129,210 penaberin. Penaberên Sûriyên ku li Herêma Kurdistana Iraqê di 10 kampan da dimînin. 5 kamp li parêzgeha Duhokê, 4 kamp li Hewlêrê û kampek li Silêmaniyê. 6 ji sedî ji penaberan di kampan de dijîn û 40 ji sedî ji wan li dervê kampan dijîn. Di nava Sûriyê de 6.2 milyon kes bêşûnûwarin, jê 2.5 milyon zarokin û li kamp û cihên ciyawaz dimînin. Lê bêguman ev amarên fermiyên kesên tomarkirî ne. Her hal texmîn û hejmarên rastîn ji wiha gelekî bilindtir in. Hejmara awareyên Iraqê li Herêma Kurdistana Iraqê 745,000 kesin ku 25 sedî ji wan di nav 28 kampan de dimînin û 75 sedî li dervey kampanin û bi 10,000 Iraqî her hal ji bilî yên ku li welatên derdorê û cîhanê penaberin li Sûriyê jî dimînin ku bixwe jî welatekî şer e. Belê me behsa amar û hejmaran kir. Lê ev hejmar mirovin. Çîrok û serpîhantiyan hembêz dikin. Êş û azerên wan hene û rastî gelek astengiyan bûne û hîn jî dibin. Dikarim bêjim ew çûna me di nav avê re ne tiştekî zor bû gorî zoriya ew ku me li rê dîtî. Ji ber ku rê gelekî zor bû. Yanî di ciyakî de me 6 kilometr di 12 saetan da birî. Di ciyê din de li Serbiya pere imkanin bêjin kêm bûn rewşa aborî ne ew qas bilind bû. Em li parkekê re ketin polîs dihat digot nabe. Yanî pir tişt ne wisa jî bi me re çêbûn. Yanî riyakek gelekî zor derbas bû di ser me re. Mehmûd Kino jî penaberekî berê ye ku di riya penaberiya xwe de du caran xwe avête nav mirinê. Cara yekem di nava ava derya Spî de ku ji Lîbya derbasî İtalya bû û hindik mabû ew bin av bibe. û cara duyem jî ji Fransa bû Brîtanya ku di bin baranaya rojeka payîzê de xwe di ser sûreke têlên re avêt, xwe di binê kamyoneke baran vekir û li dirêjiya du demijmêran li ser riyeke navnetewî şahidê şerrekî dijwar bû di navbera jiyan û mirinê de. بوی مسافه از اینا استسلام بود، یعنی او حالت یأسیت کار چیده او حالت هان تو خدابه خدا تدبیر از ایسانی که رند بهم او حالت مشاعر هان انو تکه بمنی و هیجار تدهیله که تفکری انو مرنه که پیسه تکه بکهوی نیف تکران بگردی تفکری نگی تاقت ببید سریتا به هنجره او تشت او افکاری رشتن بالیتا انو او هینتن بفلتین تو خدشکی نمری یکی ممکنه قدر پیتر سرعت او پیلتا که او افکار مفکار یعنی وجرت تفکری دیتا بخبر خبره ببیشه بشکلی و چه گرگه تفکری یعنی نوبرت الاوروپا بوی بابا چرا تخالفر قلباند. محمود دبیجه وی دخواست قاسی کدکاره جوالات خوی شر دور کبه لی گلک در ریوچون خوی پنابریه ده وستیانه و ایدی دخوازن وگرن ولات خواه لی لبنان خالد شهاده وک گلک پنابرین سوری که به آلیکارین دارایی مانه وان تی کامپین فرمیین دبیجه روشاوان هر دچه خرابتر دبه و ایدی بسه. الأمم المتحدة نرجع لبلادنا يعني حاجة صارنا 10 ام دخوازین نتوین یگرتی ما وگرنه ولات ما ایدی بسه او بود 10 سالن ام لورین پر دریش کر روشا ما خرابه و خلق تبن هلا فقیری دانه هین به 10,000 کس لسرین پنابری دنیرین دجوار ده آسیمانه. عبدالرحمن تاج الدین اسماعیل کردکیش سوریه جباجاری حسکه که لگل مالباتا خواه اف بود 2 سالن لیونانستانه لکامپا الکزندریا دمینه خوازیا خواه به ولاتی خواه سوریه تینه.
خوازن قاربن يعني منظمات يدربها بالوضع ممنر كاتب المربكي مرسلات بي راتبي قدكن يعني اقل راتب قدكن وتشخانيات دردخن يعني بوقت كشتنا هديه يعني ده سالên borî de bi sedema krîza aborî û siyasî 4.5 milyon kes ji Venezuela reviyan. Gelek ji wan li welatê Kolombiya dimînin. Korona jî vê dawiyê barê wan girantir kiriye û ewên ku biryar dane vegerin welatê xwe jî rê li pêş wan hatine girtin. Hace 10 días llegamos acá y pues por ahí dormí en el piso. Ev rastiya jiyana Venezuelaya. Tu nikarî vegerî welatê xwe jî ji ber ku sinûr girtiye. Çiqa zorek ku welatiyekî Venezuelî nikaribe derbasî welatê xwe bibe. Ne tenê astengiya jiyana rojane ye ku penaber dibînin, belê sînorin, qaçaxçîne, polîsin û nebûna imkanan û gelek fakterên din in. İstanbul'da Yunanistan gidiyor. 2300 Ez bi rêyên qaçax di İranê derbasê Tirkiye bûm. Mafya heye tu 1000 heta 2000 dolar didît van û ew te derbasê Tirkiye dikin. Ji bo derbasbûna Yunanistanê qaçaxçiyê 2300 heta 2500 euro dixwazin. Çûyîn pir zehmet e. Penaber li her cihê welatekî eger biqede ew qet naxwazin dev ji welatên xwe berdin. ام خودی خانی بون ام خودی مال بون لواجاری خو ام برومتا خو ام مجیان دکر زاروک متشون دبستانا انا ام نكارن فقرن ام المتحده ام خوازن دولتنا نتوي ضغطك السر دولتها تركبك ام فقرن باجاري خو زاروك ما وندا بون بريشان بون بيخوان دلمان ام بلت ام يعني جيانا ما بزحمتي درباس دبه ام جوان ام خوازن ضغطك دولتها تركبك ام فقرن مالي خو تشكينا هندك ملدوخه هش مالو ملكيمه باجارê me giş hiştine. Her çendî neteweyê girtî hewl dide kêşe û pirsgirêkên rojaneyên kesên penaber û bêşûnwarbûyî çarser bike, lê gelek tişt hene wek camê ne, eger şikestin çak nabin. û hiştina jiyanekê bi temamî li dû xwe yek ji wan nimûneyan e li gor penaberan.